Dizi nishu tsaksum nin tseme demga tepsa kang Foundation for Non-Violent Alternatives shebe tsokpe kuti wo kele mena denshu ki chado droling shik nangshin gyana shungi pyo dang lo sokbo Xinjiang chegi nang gyagi ringlu ki siju chidar peshin shebe juishi sondu to pimi dikzu ki sejong pemba sering choki. In terms of territory, I think it would be more appropriate to say PRC's expansionist moves beyond Tibet, southern Mongolia, and East Turkestan. Sakul Tangwan Zulen Dan Jewe Koro Shena, Gyanagi Gyagi Ringlugi Siju Tishin, Pyo Mase, Xinjiang Dang, Losokbo Sogi Sakul Duyang, Lagdar Chumi Yumbare, Te Nangne, Ladani, Taja Gyanagi Gyagi Ringlu Siju Petab, Chese, Kayu Layugi Pyojin Shikyang, Yimbe, Nguegi Tadechar, Lada Kudu Pimitsam Mimbar, Chi Yongi Nedan Te, Yulun Tudab Chigi Yola, Nguegi Kugab Ti Gyu, Gyanagi Gyagi Ringlugi Siju Ti, Gango Goba, Geji Mangzola Rigu, Shugyu Yinshin, Siju Ti Kabar, Geji Tsokti Kala, Tablam Shig Yoba Teni, Changme Nyamrubgi Tone, Gyana Chigi Siju Ti, Numi Suju Ti, Yimbatang, Pyo Tabu Tsuna, Gyanagi Pyo Do Zimbe Tangwan Ti, Nganzu Ngulen Chigi Me, Gyana Shungi Pyogi Nedun Ti, Se Goba Nganzu Tenga, Gyana La Samjar Yikshashik, Te Yu Je, Songnang Song. Dealing the friendship that China and the Taliban has made. That is a threat to humanity. Gyana Shungi Gyagi Ringlu Wo, Pyo-dang, Lo-sokbu, Xinjiang che Tsangmar Gadu Nyongxinba Chikyu Re, Perna Mimborla Chashana, Lo-sokbu Nang, Taja Gyahan Miri Gyaja Dunju Tungu Tang, Sokbu Miri Gyaja Chukdun Le, Mebe Nedan Drawa, Pyo-dang, Xinjiang Nang Cha Yu Tab, Sosu Miri Tang Geyi Kumshi So, Samin Zhuwe Nyinga Chenpo Cha Yu Ba Re Che, Songwa Tang Dra, Taja Gyana Shungi Afghanistan Nang Yu Be, Taliban Nyamdo, Chokbo Cheshin Yu Ba Tenyang, Roa Mila Nyinga Chenpo Shigre, Chakcho Ki Yurim Teekab, Taliban Ki Gyana Nyamdo, Xinjiang Nang Ki Kaji Miri Ki Denja Kor, Leng Yume Teyang, Tesom Re, Kangla Shina Gyana Ki Migyu Zo Ni, Afghanistan Nang Ki Rangchung Terga Te, Gyana Ki Keben Che, Pyoje Chedo Re, Tesong, Gyana Ki Gyagi Ringlu Ter, Sangme Nyamru Ki Tone, Donglen Che Goba, Kechenpo Re Che, Songnang Song. We are currently facing a challenge of Chinese expansionism in eastern Ladakh. Gyanagi Gyagi Ringlu Siju Ki, Gyagarla Hajangi Kange Jenshik, Chayu, Nyewechar Siju Tui Genki, Gyagar Changjo Lada Sogu Tanzam Songyop Tang Dewe, Gyagarla Kange Tang, Donglen Chegube Nedun Mangbushik, Chongdang, Chongmu Yinba, Songxing. Lakbar Dukdabu Yegab Chongchung Tentachigi Nangdo Yang, Gyanagi Saja, Hamsung Chigyu Tabju Nazo Shik, Dingmu Yinbatang, Chosong, Peiyuki Changjo Kudo Yang, Ngasarne, Gyana Shungi Saja Kashi, Zensung Che Sin Yuba Mase, Gyanagi Gyagi Ringlugi Tabju Zo Shik Ni, Sanzam Sagu Katu, Chongsep Sargyagi Sane Mimantang, Gyahan Mirik Pushu Chigyu Yinba Te, Pyogi Kimsi Yegab Peiyudang Gyagar, Drukchela Hajan Yengacha Yuba, Dejo Song. They came in brazenly into eastern Ladakh in 2020. Just before that, they were beginning to nibble in the South China Seas. Gyana Shungi Gyagi Ki Siju Te, Gyunche Mebar, Peshimba Mase, Shishu Chiru Tongshin Yoba, Sebure, Nyewechar, Nyedo Nishu Lor, Gyagar Changjo Lada Sharjo Su, Tama Pungshu Ki Kanyo Chiru Tongwa Tang, Tengu, Gyana Lo Gyazo Nang, Zushu Ki, Gyagar Gyazo La Miki Yoba Tang, Nyejar Afghanistan Ki Kanyo Tenyang, Zamlin La Kanyo Sarba Shiki, Gomo Chewa Tabu Cha Yotab, Tenyang, Nyenzab Chenpo Yoba, Sonang Song. Nyembar Chokti Shunge Tenzin Le Mwen Tang, Sargoba Ujen Tenzin Yingi, Shuga Taram Salane.